muliakan Allah, tega mega tahu narek koto raja ibandingkan ketika kita maulid. Tega mega bu, maulid, magina mega koto maulid. Allah, ini. Secara sepintas lalu tomakada yerok maulid, dan memang ketika kita maulid megalada metoki di mana-mana dari Sengkang sampai Pinrang semuanya begitu. Koto maulid we kemana nih? Namo biasa yerodenan kanalo masigi loto maulid. Ya. Kemana nih? Sisana kita melaksanakan Isra Miraj, makita matata kita nih dia pada jana. Bukan persoalan karena adanya souvenir yang kita bawa pulang, bukan. Magi pale iro tempona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Tempona rijajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sininna tawwe di tanah Mekkah. Tahu mata pak togi, tahu deh nama tepat, tahu na caca na keluarga Nabi ketika dilahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya berada dalam keadaan berbahagia. Nasabah ijajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aja nama bela Abu Jahal, Abu Lahab ketika dilahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. We Mario Manang, we jaji ni anoreku, jaji ni Mario Manang. Namo ye rotanya to mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ila akhiril ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala aidan as-salatu miftahul jannah. Wa qala aidan as-salatu miftahu kulli khair. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat dan kita muliakan bersama Bapak Camat atau yang mewakili beliau, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Pinrang yang sempat hadir,
Yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Ayahanda Ketua Basnas Kabupaten Pindrang atau yang mewakili, ibu-ibu, para anggota majelis ta'lim yang sempat hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, anak-anakku yang mana, wabil khusus panitia Masjid Muhajirin. Saya doakan semuanya tanpa terkecuali yang hadir memuarai pengalah ta'ala simatan nawiriki adisik-disiknya yang mana na angka kipan menungi pat kasiwiatta lauri sesi arajanna pengalah ta'ala na hidup pari asorimun rinna na tofada si renre tamari lalana surgana kung Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sebelum mempatero bicaraku meluat dampak na sabaat dampak marajang angkam mana mati bicaraku dena pada bicara tak nasabay itu bahasana to wajoe si bawa bahasana to pinrangi madarri tu angka sin rupa-rupa na kiadena pada madarri angka pada lapalanna na kiadena pada tepuanna maka upakulingi meluat dampak ka nasaba at dampeng maraja di amma na pada bahasaku si bawa bahasa. Saya dari Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Katunay na po ketua panitia, bukan Sengkang, Belawa. Tetapi saya dilahirkan dan dibesarkan di Sengkang. Saya menempuh pendidikan di Pondok Pesantren As-Adiyah Sengkang, Pondok Pesantrenna Menteri Agama. Berapa tahun saya di sana? Mapamula MI atau SD, MTS, Alia, S1 sampai selesai S2 semuanya diselesaikan di Pondok Pesantren As-Adiyah. Jadi namo gorok-gorok na bere-bere ko As-Adiyah wisam manato. Tomato malabiko sila sura malabiko ke hadir. Alhamdulillah nafat ketotori ki pungalata alamat dapu-dapungar nilalemna iweweni untuk memperingati Isra nenia merejokna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi patkutanana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pega maega tahu narek kotoma meraja dibandingkan ketika kita melaksanakan yang namanya Maulid. Patkutanana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tega mega tahu narek kotoma meraja dibandingkan ketika kita Maulid. Tega mega Bu, Maulid, magi na mega kotoma Maulid. Allah, tadi. Secara sepintas lalu tumakada yerok ko Maulid, dan memang ketika kita Maulid megalada metoki di mana-mana dari Sengkang sampai Pindrang semuanya begitu. Kota Maulid we kemana nih? Namo biasa yero denan kanalo masigi loto kumamoli. Ya. Kemana nih? Sisana kita melaksanakan Isra Miraj, makita matata kita nih dia pada jana. Bukan persoalan karena adanya souvenir yang kita bawa pulang, bukan. Magi pale iro tempona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan
tempo dari janjian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sininna tauwe di tanah Mekah tau matapak togi tau de nama tapak tau na cacana keluarga Nabi ketika dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya berada dalam keadaan berbahagia nasabah ijajianna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja nama bela Abu Jahal, Abu Lahab ketika dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam we Mario Manang we jaji ni anoreku jaji ni Mario Manang namo ye rotanya to mata Mario to jaji ni Muhammad Mario Manang. Tetapi ketika Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj, nainapa ifada pungang arah Quraisy pada pungang penduduk na kota Makkah. Tempo na pada pungang penduduk na kota Makkah, mak depungang, mak bicara Nabi tak, boleh kak nawan ni ifam Isra dan Mi'raj, menrek kak kuburai, nainapa ifajok ke yero burai. Nainapal lauka di Madinah, nainapal lausika di Bethlehem, napal lausika di Bukit Turisina, nainapa dari Bukit Turisina terus berjalan sampai di Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa saya salat 2 rakaat, kemudian naik ke langit pertama 2 sampai langit ke-7, kemudian terus ke atas. Nainapa ipatarimaka sempajang wek kalima rilalanna sesuatu kemudian kembali ke Masjidil Haram. Yero napau Nabi tak tempona na fuada yero ada Nabi tak nigami bawa tau matapa wawanna panglutta Abu Bakar As-Siddiq makurami tau matapa. Maka di sini poin pentingnya, siapapun yang hadir Isra Mi'raj wa wanna kitu Abu Bakar As-Siddiq, wa wanna ki Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yero paling nareko ibandingkan Isra di bawah maulid nadena pada egana tahu aja tuh heran nasabak silengan metoi tepe emak bicara. Makanya saya pesankan ke panitia, angkam mana maka dawe pajai ni mami raja cek dek tu mi tahu dari tu angkam aku rodi akhirnya angkam masih aja nah pada idi moje idi matolo mak berjama idi sime melo mami raja aja nah pasaki aja yaitu cek dek lebih matandrai onronna naya megai aku limpin yaitu cek dek lebih matandre onronna na iya megai. Makanya panandungan ni pegok iria sange Isra dan Mi'raj. Karena Isra dan Mi'raj yang berbicara di situ adalah kata iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi anak taruh lucu Bapak guri lo masih baja singadi tumalasa idi ambo indo bahkan mate ki baja singadi niga melok bacanga ki decen nare kota nia wijata bu mate ki baja singadi kira-kira niga to di melok bacanga ki Al-Fatihah lakaita ya kiki gah na bacanya ki Fatihah laketa kumate ni 30 tahun pak ya kiga mate beneta 50 ya kiki gah to lita baca ngamo Fatihah de nah boleh ka umrah baru-baru masa mamuka alena Bapak Ketua Basnas angka makun rai tak dampai kak makosara amani batik mati lakinna napa malakai pemeng ya
Tapamo ka papa dua mati lakin na napa malaki pemen makutane yero sahabatku maka debut ta umranga mulak kita yero matewe ya ta umranga mulak kita yero mate batuana kalau ki umrah buraki umrah pertama alhamdulillah meloki mali umrah kedua bisa kita umrahkan kepada keluarga kita yang meninggal. Makutane yero sahabatku bu ta umrah kamu laketa matuana ero laketa mate aga pape balina yero makun rei makade pape balina walufaini na itu alayoloy walufaini itu lakeku yoloy betuan ada tidak ada jaminan yero keluarga talak kita beneta akan membacakan kita Al-Fatihah kebaikan dan lain sebagainya makanya ni gamiran muang dek lain sangadina wija-wijata kanya pak biasa anak elo masih ko marukai lari tarik lari yang penting tanya bapak na lari weh madari toto angka kasih pengurus masjid napel lari-lari anak suruh ni madek jalan Aleku cerita kenapa saya selalu berada di atas mimbar nasabak tempoku becu pada roanata lari-lari aku metoma mimbar itu macune kenapa bisa nenekku imam bapakku pengurus masjid jadi kometoma rumacune tempo na menreka bunga-bunga menrek macarama angka to mato apodaka makdana wetamo fotoli tojan aku sidape na mimbarai ipatin roko yaset na mimbarai makoke macarama no yaset na mimbarai itu adalah berkah besar makanya nana takoke masjid toli macu alhamdulillah ifalin sipeman maka da Isra Miraj yang berbicara adalah iman dan bukan hanya skenario maka dah tapamelo Allah Ta'ala mundangi Nabi tidak malampe perjalanan apa terjadi yang namanya Isra dan Miraj hurai kajagian map pangewangi langi na tanai agana pangewangi langi na tanai maka de langi na tanai mangkual akram niga malabbi iko galangi yarek gana tanah. Pada lek bak tu di rupa tahu to dia sengale tamalabi dibandingkan orang lain. Masa pisangi to dinasa nyale na malabi dibandingkan sapi sana mak bali boleh to dinasa nyale na matandre alena daripada bali bolana. Lasanna ati itu lasanna ati. Enang kata to dinasa nyale na malabi dibandingkan dengan yang lain. Lasaati itu lasaati. Magi na lasaati dan niya magi to dinaseng nyale na malakbi dibandingkan dengan orang lain narik koyero kacamata na fakewe kacamata bere-bere mate koyolo bolana de nitai tedo loppo mate koyolo bolana tawe naita yena rona sabari to dinaseng nyale na malakbi maka dia lagi napodangi tanai ni gana tu kami nama lebih lagi gayari gana tanai pedi pak tega malap bilangnya na tanai angkaraweng kali ngamate maka da malang bilangi mapanyiwalannya si batanai ni keje tu malap bi maka dia lagi na podangi tanai agama punne tanah sehingga masa nyalemu malabi maka dia tanai lagi angkamanan yang mereka singan mereka nyai koleboku dia gagak itu meloki man mereka tadi salah dia gak lagi aga pion-pion dia gak biasa dia gak itu
lagi betul sinin andre kasingen kamane ko yabe lebomu nekia de gagan ka na yetu yamane nareko de gaga matasso melo ki maga idi pagalunge ko de gaga matasso melo ki maga nareko de gaga wenni ako sana mana langiero onro na mana langiero melo ki magalu na de gaga riasan asiselengan na asuna wenni matahari tidak mengelilingi bumi. Pak, ternyata menurut penelitian dua ngesongi dua peni 2 kali 24 jam dekna berubah dek gagariasa weni iya pelana lino akan mencapai 100 derajat Celcius. Maiko 100 derajat Celcius Pak iya weye rede mana pada ko mapelawai ki ko kompuroi semuanya mendidih. Ko rede mana ni weye meloki minum meloki makada pacake de gada sepacake meloki ta magaluki meloki tari wei asewe na wei rede le pataman pana asu batana sewe meloki loma meraja ke meloki nange dio tidak ada magit 100 derajat Celcius dia nagagat canme dia nagagat dio maka yeto andre matuangin nange elino etana dia gagang kena ko dia gagang matasso maka da si tanay nareko vale mukala ka koro riase kuya angka tau mas sempajan angka tau matawafa dia gagang ketuyase agna fuada langi masa ngamai dia gaga tau kue masampaya yase masa ngamai dia gaga matawapa kue yase yaitu iko kolinoi apa dangi tanah yaitu iko kolinoi wati jaji 100 tau 50% masampaya alak kelak dari yang kau tahu anang isi bola terlalu masampaya dan bukan rahasia umum. Maka dari langit iroya, langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, enang ka malaika pasti masam pajang. Nasangame Pak dia nasam pajang malaika wasam pajang, nasabaya itu sampajang ipegau jama-jama malaika. Langit pertama iro malaikat emas sampaja tetomat teru. Langit kedua iro malaikat emas sampaja rokok materu. Langit ketiga iro malaikat emas sampaja purasi tato rokok si purasi rokok tato si. Di langit yang keempat iro malaikat emas sampaja suju materu. Di langit yang kelima iro malaikat emas sampaja tuda materu. Di langit yang keenam ya malaikat emas sampajang purasi sujud tudasi purasi tudas sujud si. Di langit yang ketujuh ya malaikat emas sampajang mak sallallahu tahu mak sallallahu biu purasi mak sallallahu biu mak sallallahu tahu purasi mak sallallahu tahu mak sallallahu biu makro mat sampajang mana masa ngamai dia sampajang ke yase eta masa ngamai maka mata wafa ki kolino mata wafa to malaikat ko yase bekasyagi ki macane ko mata wafa ki Pak bek kapitu magi na bek kapitu nasaba pitu tingkatan langit yang ditempati malaikat tawaf mata wafa langit pertama kedua ketiga sampai langit ketujuh nampai tu kapitu ki macane ko kak baik ko matawafa ki. Oke. Timore mo pa asele na mo pa
atau wafakannya. Ya. Jadi ukala ko je tanan. Ada lagi ukala ko. Dia mulai kalah kak. Maka dia tanya yang kamu fasidi. Aku mukala ni iwe, maka aku nak mukala. Maka dia lagi agar. Kuya angkariasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kaminan melebihi mapa mula Nabi Adam sampai dengan manusia yang terakhir. Iya Nabi kaminan melebihi. Dari sekian banyak manusia dipilih manusia terbaik mencaji 25 Nabi. Tamai Nabi Muhammad. Dari 25 dipilih lagi menjadi 5, menjadi ulul asmi. Tamasi pangulutta Nabi Muhammad. Dari 5 ini dipilih lagi menjadi 1. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor siddiq. Maka dia tanai. Angka mo fagamulek kalalabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nareko angkat ketuyase kalalabi Nabi Muhammad mengaku kak maka dah malabi ko lagi natanai mamekko lagi maka dah mengaku kak ikalah ko tanai nasaba angkai Nabi Muhammad ko tuyawa degage kuyase. Maka dari peristiwa ini melodoangi lagi ko Allah Ta'ala buang penrekakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam loyase ko lagi paling cakap ke langit pertama, paling cakap ke langit kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Ya Allah penreka kalau yase narekodenu mereka yase penreka muka kasih puan parelodoan na lagi purana nange mapangewasi bawah tanah. Maka ketika terjadi amul husni, ya sange amul husni tempona nakanna nabi tak sara ini nawa masare magi na masara nabi tak mate benena mate amorena ni kaje tang masara ko mate benen padi masara ki ko mate keluarga mate amorena. Tapi tania to amateyanna amorena makada sarai nasabak deta mateta idi rupa tahu. Tapi yeros sarai matena amorena nasabak denang kana huade kalimat la ilaha illallah nei nappa mate amorena. Yeros sarai nasabak narekoi fuada mai kalimat la ilaha illallah nei nappa mate jaminanna tamak surga. Tetapi degaga jaminan makada dena tolle pakuranaka. Ijami kita masuruga na kira degaga jaminan makada dena pale paki koranaka. Aga betuan. Mabetuan ni makada sininna karesota tempona tua kiri lebon na tanai. Nak kita ngimana Allah Ta'ala matan nasu ala maya isu alai yero rupa tawe mate sesuai itu si bawah kebiasaan. Kamma nama capak-capak maka da ai macapa ugan rusu baca kalimat la ilaha illallah de nak berlaku de angka tahu meloi pamadang loy boleh sapa kak apa na yo kana irolatuku toli angkana na fuada yero potto matoh to samadan tapi tania asanna pungala taala na fuada pakanya kicolinna maka dekat dejik nak kada pun Allah Ta'ala
lo bici anak aga na puada yero, aga na puada anak sapa ustaz angka na sapuar ilanep ngala ta'ala na sompa yena ro asan na puan na toli na pau alupay makadaga pasti rosan na puan yero na tinapau tapat taleri lalanna atiku makada angka ni nasa nga gurta nareko angka tahu angka nasa makuasa rilene pungala ta'ala denun lepuade kalimat la ilaha illallah tempo na melo mati pakadaka angka korata nasaba dia facia korangnya lewat tuwe kedana nangka nalena ubacangan ni surah al-mulk papasangnya ang kamma na tau makalalay ko meloy mate aja na surah yasin tanpa tambakannya surah al-mulk sabang katongnya yaitu maka lalai kumilo mati. Ya. Napi tapi nggak mata. Ubaca nih. Napai tengana surah Al-Mulk ubaca. Mameko. Saya terus mengaji sampai macawe letuk surah Al-Mulk. Melo mani letu surah Al-Mulk tak badi iyeron nange lapot tomato bacana na selle iyeron nange asanna puwa yolona na inapa makana Allah di situ salah satu kemujizatan surah Al-Mulk kongka makalele kita palisipe ironanya sarewi nabita nasabak matena amorena rigau angkana de na puade kalimat la ilaha illallah maka datanglah malaikat Jibril menjemputnya tempona ijemput ko malaikat Jibril manassani ri pamahamata yamana dibelah dada Rasulullah kemudian dicuci hatinya ini sayatina. Proses ini adalah proses yang keempat. Nah, sebab keempat tu sese arona nabita ibisayatina nabita. Ketika dia berumur 4 tahun dibuka dicuci hatinya. Ketika 7 tahun dicuci hatinya. Ketika 40 tahun dicuci hatinya. Tempona melo mendre tarime parentana sampajangi dicuci hatinya. Aga batuan na bapak ibu yang dimuliakan Allah maka dayero atiye inna fil jasadi mutfatan majapuri lalanna lan rualena rupatawe angka sitekejuku idza salahat jasadu kullu nareko makasing nyero sitekejuku maka simana ngilan rualew wa idza fasadat jasadu kullu nareko masola ngiro sitekejuku masola mana ngilang rualewe iya naritu atinna rupa tahu makanya nabita mapa mula becuk gangka batoa ibisayatin ini mengajarkan kepada kita mapa mula anak-anak wijata jagai meman ni kasih jagai meman batoa ki melo ijatayati mabatua tema kadana rekomelo ki siruntuk ngala ta'ala harusuki mafaci Ire di narekomelo ki siruntuk ngala ta'ala to masampajan harusuki mafaci to jenne komelo kisirunto sibaf ngala ta'ala mafaciki secara lahiria mafaciki secara batinia
secara batinia, makanya ini tak secara lahiria irmeloe ipake masampaja mafacingi pakai ameloe ipake masampaja mafacimoga dito gagaga najisina irmeloe ipake masampajan assalam pole mogari anu halalai kong kapakiyatta mana samema nide na pole di anu halalai aja memang na tapake masampajang dene terima atau macarepa si magare-gare kada angka lipakku pole fege we angka sabakku silalona pura mak boto pakanai na linga kalipa aja memang na tapake aja tapake magi dene terima sampajata makotoro koto majenne makotoro koto majenne iro jenne angka tu batuan na de to majenne bawang niga pamula pego iri asenge jenne berwudu ale malabina pangluta Nabi Adam alaihissalam Nabi saywi limanna mage Nabi saywi limanna jarinna nasaba makkere pangulutta Nabi Adam ubi saywi limaku sarekwamang iya dosana limaku tak denna manang ini napaka mailo masampaja mangolo kutnala ta'ala magi Nabi saywi limanna dosa aga je na pego pangulutta Nabi Adam tempo na rilalan na suruga lawi peti iya buah kuldi nampai Nabi saywi limanna nasabak limanna lopati iya rubah huldi iya dosana limanna maka ketika kita berwudu intinya melo ipata dana iyewe dosana limata sebab itu lima mabasa tak salah anak ta lagi na madari dekna saat dingali ikan datosi salah padahal anak ta majim kanda to anakku mah main pala kanda to aga aku tukwe suri tak salah lima tak den sadi anak tai pelai ke guru sekolah dari kesian anak apa kere-kere ale kanda tos Nabi Adam Nabi Salimanna dengan harapan tadana dosana ye berkumur-kumur magina berkumur-kumur pangluta Nabi Adam nasaba nakilorang ita dana dosana lilana nasaba sipa bicara benena napodangi lakenna lauki mali yerbahudi terjadi diskusi ayo naro nampai kita berkumur-kumur sarekwamang ta dana dosana lilata nasaba itu dosana lilawai megatoh palai ko si runtu idua talu macarita makun rei si kok mak bepana ko papegau lari caritana lari to gosipna tatambai pasidakana tatambatoi caritana dilana mage dosana metto nilai malemma lemah kayaknya kita berkumur-kumur apalagi tuh koto mak jenne megala da ujiannya itu nampai itu iblis lata mamuka napaki melo mak jenne nafaka tulu nih melo kimi te buktina mak bali bola ki anggap latallu ki mak bali bola si tindro ki melo lomas sampajam mangaribi temponan nanya si tinro ki lomas sampai jamang ribi dega gama cerita sisan nalatuk koyolona jenne kange nappe yukka karangi milo ma jenne angka nama pamula ma cerita pole ko gama miraja nawandi mappe bali yero sidde iye pole ka mita moga yani yero bogonna talu tahun ni mameraja toli tuturo na pake
magi ronange natanyaki kolalangi macarita, magi na latupi ko ajenenge napa ki macarita, magi na pakoro nasaba jama-jamanna iblis latam mamuka melok kurangi apalanna jeneta purai berkumur-kumur panglutta Nabi Adam dicuci lagi mukanya, magi Nabi setapana matanna nasaba matanna minta yir buah gudi makanan kiroe makotore di kota majenne ki lebih sei matai mage serekam mengita dan itu sana nasaba mega dosana matai melo ni jello masam pajam mangaribi yolai motoroe makanja nyata melo lo masam pajam mangaribi angka si anak makun rewe sidupa desi najirba lai rita sih dene rita ilapu tahu. Makanya kita berwudu lebih serupaya supaya tak dana idosana matai dari tangan sampai siku magi nagangka siku nasaba iran nangi buah hujie nalai panglutta Nabi Adam nakalokom jadi aja tak kada iru ya sengi buah huldi bicutnya yang pihak tidak maraja nakalokom panglutta Nabi Adam sehingga Nabi Saili mana gangka siku dengan harapan maka da iye di mana tak dana idosan hurasi limai gangka siku ulue si majina ulue iro panglutta Nabi Adam purana nala iro nangi buah hulge na jujungi aku ya se na ulun nalatar magai na bisa ulue isapi wai ulue nah sebab madar itu iye akalat tato di nese madar rije masam pajani lemo fikiriki apalagi koto lima deking taruh meja lo mak batte balik kak macawe moje masih taruh meja mana suka upas sadiani jilbaku kok kamat ni pak bangi lari nak lo masih ma batte baleku manasu nanreku jaji dari jamaku kata tu mak reke maku ya rega orangnya madar itu lima deke taruh meja lo goncing-goncingi bunga-bunga aku dan lain sebagainya kamat pita lari lo masih macam semua jaji rekin sisanna kamat pak kamai nala jilba nana lari lo masih matar takabir Allahu akbar toline ngarani we poreku gamak deking jaji batte baleku manasunan reku jaji dari jamaku rakaat kedua de napa jamak deking baja mako siro efisiensi waktu bersalapi assalamualaikum warahmatullah bersalatun assalamualaikum warahmatullah napai maringarang de palik napura mak jenne rogi ni pagi na rogi na to lima deken lino sa makanya dicuci isapui wai ulutta selanjutnya telinga magiro cini nasaba do cininna panglutta Nabi Adam mengkalingai caritan Nabi Nina magiro cerita di Nabi saya bapak ibu yang dimuliakan Allah madarri angka tahu detona gosip tapi tudang ikotan ngana pak gosip engkau tahu mak gosip sidak pena tapi detole nana meringkali ngami deto jena saya wace mak gosip tapi angkai koro walaki contoh Pak Kapolsek saumpama angka tahu boto talu angka tahu mak boto talu ke bola rondang tiba-tiba angka kipole sudah menonton dia tak boto
menontomi tita mir pa boto talu angka pa kapose tikaki le tikatoki ga laya leki magina saba angka ki koronronge tama ki jori makotone ro yero nange pak gosipe talu tau macarita de alena na carita maring kalingami tama ki jori makanya bisa do cilie magai sari kwamengi iye nange do cerita tak dan inosan kaki kita dicuci magi nabi saya jewe ajena nabi ta pangluta nabi Adam berjalan mengambil buah hudi itu bisa aja magi nabi saya jewe mega todo sana itu ajewe magi dosa aja tuda ni je pura masam pajang isa mengkalinga si letong tigi mun rere letong ero taruh talo mah motor irun tu amai jokas dosana ajewe makanya dicuci kaki kita ibisaya jeta yenaro intinna ne bisai atinna nabita nakilora ki mafacin ne napa to masempaja nakilora ki mafacin napa to masempaja ne napa menre ni nabita tempona menre nabita katamulah nabi-nabi di langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Kita ringkas ya, jangan diambil 1, 2 sampai 5. Di langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Magina yase onronna Nabi Ibrahim na Nabi Musa. Kenapa Nabi Ibrahim di langit yang ke-7, Nabi Musa di langit yang ke-6? Padahal Nabi Musa sifat bicara si bawah pun Allah Ta'ala. Magina yase onronna Nabi Ibrahim na Nabi Musa. Jawabannya sangat sederhana. Maka dah yero kualitas na panglutta Nabi Ibrahim na yasin na Nabi Ibrahim na Nabi Musa yero Nabi Ibrahim malaboy babasay pasu iwaramparanna rilalanna agamana pun Allah subhanahu wa ta'ala yero panglutta Nabi Ibrahim de na melo mandre ko de gaga tau newa si bawa mandre angka mulai de na melo manrewan ni ko de gaga to poleda imo atang biasa ini kalamanna to mapari-fari manre subu ko angka tahu napaki masuk meo ya ada Nabi Ibrahim tidak Iro panglutta Nabi Ibrahim iya pa namelo manre ko angka to polena ko de gaga to polena jokka jo sapa tau ne napa nobi ne si ba manre ya po ini masuk buki kong katam jadi berbeda dengan Nabi Ibrahim ada betuan na bapak ibu yang dimuliakan Allah aja mo tapapada ibadeta panglutta Nabi Ibrahim cukup kewajiban kita terhadap harta yang dilakukan agayro pasui sakata oke ketua Basnas pasui sakata tigi monre pasu sakai di UPZ Basnas magina parallu ko UPCI pasu sakana angkam mana makada makasih koyak langsung mak berengi ke yang bersangkutan desa salah tetapi magine kalola sakai angka pengelolaan sakai sarekwam mengimakan jai atorokna 10 fakir miskin rilalana kampota yakke taurangi aja akam mana iyo 10 dua mi bawa to ni malolongan narekode ne kalola nasibai madicing maka pemerintah kita bentuk isi di petugas yang disebut dengan UPZ yenarok kalolei yenarok pakanjaki yewe tabarenge iye werenge karena yang sarana sempajaki tasang amai ibu nami pengurus yang makan mas sempajangi mi melo yale de
Mula kita buktina. Kita buktina. Kotama ni calorikna ku buru baja singadi. Pakanja ki colina. Kotama ni calorikna ku buru baja singadi. Layantara ni itu yantara ni ko keluarga ta, yantara ni ko wija-wijata, yantara ni ko sahabata, si kampota, waramparata sebagian dipakai untuk mengantar kita. Angkatoni amalam madecetak mantaraki. Lai patama ni rilalanna calorinna kuburue. Kemudian ditutup. Tempona lai tutup. Madden ni pengantarai. Ja'a malakani, datanglah dua malaikat. Angkana dua malaikat takapo pak. Majir dua malaikat. Melo imakutana. Aga pakutana ni yero dua malaikat. Man rabbuka ni gapuam. Tempona angkan yero dua malaikat. Maka yang akan menjawab pertanyaan itu. Di sini poin pentingnya. Yang akan menjawab pertanyaan itu. Di sebelah kanan kita tatongi sampajata, di sebelah kiri kita tatongi saketa. Upanna angka salah sewana degaga pole ria dua. Maka yerosi die degaga akke gunana. Tatongi sampajata na degaga saketa de nulle mappe bali sampajang. Madai sampajang. Nareko angka sakata nekiade nangkana sampajang. Madai sakata nasabak de nulle mappe bali nasabak de gagai pasangan. Maka betul sekali tu nangi puan. Maka de pas sampajang ini melo yale magi nasabak de matu gagang kat natu sampajang nareko de gaga sakka de matu gagang kat nasakka nareko de napataton sampajang. Agama yale ngiruto de na sampajang. De matu gagang kat. Toma-toma lebih konten hadir. Telu parenta rilalanna korangi denan kana pasan denan kana dena si ada pirang. Masompa ko pengalla ta'ala maturu ko tomatoy. Masompa ki ko pengalla ta'ala madorake ki ko tomatoy. Dene tarima sompangata. Mapedece ki ko tomatuata de to sompa ko pengalla ta'ala de gagang kana. Yang kedua, sampajangnya si bawa seka. Sampajangnya si bawa seka wekado pulo arwana rampe pengalla ta'ala rilalanna akorangi. Dari 28 kali disebutkan di dalam Al-Quran, denang kana de nak dapira perintana sampajangnya si bawa perintana seka. Wekka kalau mi bawa pengalla ta'ala na rampe, maaf, kedua ni bawa pengalla ta'ala na rampe parentana sakae de nasya dapiran si bawa parentana sampajan 28 kali mesti bersama. Agak tuanna nariko angka tahu mas sampajan de na pasui sakana de na keyuna sampajan nariko angka tahu na pasui sakana de na patatong sampajan de na keyuna sakana. Pantinar ya sakit. Maka untuk mengikuti pangluta Nabi Ibrahim, pangluta Nabi Ibrahim yang penuh dengan kedermawanan, ia narubawa jolo seketa. Imon rivier matraktir mon rivi. Ia moro jolo seketa. Tak presei. Ulawat tabu ganna amani si pasakar de na paswisakana bahaya tu siaga egana ulawata na ganna si pasakar mayoritas ulama ta ideologi makade arwa pulona 5 gram angka to makada arwa pulona 2 gram ejmatu kalisu ke butimba mana ni ulawata ganna garwa pulona 5 gram ko ganna hubungi Basnas.
Maka deteka jero bilang Pak Ustaz, angka toje upake lobot tinge, angka toko do cilik upake soso, angka toa dawageno soso, fegar bilang. Maka jero bilange sininna ulawat tak sangadinna de ene pake sangadinna ipake we asoso. Ya sanga ipake asoso, manasuki bu ipake, masasaki ipake, loki pasae tapake, asoso tapake, loki wesewe tapake, toli tapake mataru. Dek ne yak bilangir. Biasanya dia itu namega, ero dia namega. Palit 2 migaran, ya, 3 migaran, 5 migaran, dan lain. Dia ini patam ya. 3 paling nak bilangi. Ero yak bilangi. Iya panari pake komelo kima gayangi. Apa botingnya balik bola? Wih, masuana ini lawan nah. Aku arona. Aku do cilina ko limanna gang kasiku. Onrona ko lawi botinge deje nama kapalan yang pai makipas. Ai meloyak kita bos. Hati-hati. Takak boro amani. Gimana dari bilang? Ko ganna ya 25 gram pas suisakana. Hubungi Basras. Agapi, ko kampot tamega. Gabah. Dupaki siddi ton tallu pikulu sitanga. Ganna isi ko rata dupa pasui sekena 5%. Agapi, pakan regaji ki. Pakan regaji. Biasanya pakan regaji. Pakan torok dan lain sebagainya. Narikon kata tahu jamana ipagaji mi kasih. Ko ganna i gaji tak rilalanna si taungi. Taliang ulawan arwa pulona 5 gram rilalanna si taungi ero gaji tak. Nah kanna kitu kawajibah pasui sakan. Ya, pada tarikan. Yarga angka dita kubangi, yarga angka dita, yero dita, dimanapun berada. Yapin rangat togi, kotogi bangi, kotogi yawana kasoroe tataro. Naganna yero dita angka na yaliang ulawang arwapo na 5 gram. Nakanna ki kewajiban pasu isakata. Ipalisipem. Jadi narekomelo ki malapi maka ceri ala biranna pangluta Nabi Ibrahim alamo ki terutama ya ronangi kewajibata ala bunganna pangluta Nabi Ibrahim yang menyebabkan matandrai onrona dibandingkan nabi-nabi yang lain yang dilalui Rasulullah ketika melaksanakan yang namanya Isra dan Mi'raj. Mendre siri lagi, tempona mendre rilangi pangluta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka malaika, yero malaika ni tanah nabitta we nalufai masalawai nasaba taselangi. Manang kaje taulino tapalatu kolangi. Kira-kira pemikirannya seperti itu malaikat ini. Nalupai masalah wae. Tempo nalaba nabita. Nalupai masalah wae. Iya nange malaikat silalona tappa ifatur darajana ko pungallahu subhanahu wa ta'ala nasabak nalupai na masalah wae. Aga pengajaran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka dana rekomelo ki malabbi lino akhirat. Melo ki malabbi rilebon natane malabbi rilebon lagi. Pamengkei salawat tak lori Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibalikanna
nariko angka tahu desi sejaga salawat nalori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka waddingina sabari nai patur darajatna pole kopung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pamegewi salawat tapak bu manasuki as-salawaki bu masasaki as-salawaki bu tiga salawat mabassama maromo ikuada yarota puada sallallahu alaihi wasallam masasaki to 5 kilo salawat toki itu akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, sitongan nama lampemu fi bicara tapi melalawan ni belo ni pala sejang ya, mudah-mudahan angkan jelo kerodi, mudah-mudahan di lain waktu dia mau jawab, napa ki letu ya, napa ki lengi, napa dia pernah letu sampajanya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan, tak dampainkah? Kita tutup dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kita bacakan surah Al-Fatihah kita kepada kedua orang tua kita masing-masing. Imbagi lele ni rifamasina fungala ta'ala kulele ni korisisina famasina fungala ta'ala mamuari ibarakat na surah Al-Fatihah tak natatambak palanna kotuo mo fito matuwatak mamuari ibarakat na surah Al-Fatihah tak na madisi-dising na angkaki siwalong polon na sibawe madeceng rilebo na iya tanay ala hatihi niyah bibarakatil Fatihah yang kita khususkan kepada kedua orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka ihdinas shiratal. Amin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.